Mentang ni peit MESSI bat Ronaldo kiyo na yang banyalekai hagajingalekai club World Cup mentau kaban sedang nadu ke shitrik hadu kadwai trik upanai baar jong mentau SNEM. Kendiat ngini peit ya ke kompania jong kanega tournament. Kanega tournament kala sedang nengkong haus SNEM hajar hagari Brazil bat lakot ya ka kum kata ka FIFA Club Championship. Badai nadu SNEM hajan reu lapen kala ya ke kerteng syaka FIFA Club World Cup. Bat mentau SNEM penlong hagari Morocco. Hakan ke tournament layo banyalekai tang nyau teli ki tim nagin riu teli ki confederation. Kita kilong kala adu jong ka AFC Champion League na Asia. Kala adu jong ka CAF Champion League na Afrika. Kala adu jong ka CONCACAF Champion League na North Central Africa bat Caribbean. Kala adu jong ka CONMEBOL Libertadores Champion League na South America. Bat kala adu jong ka UEFA Champion League na Deuba Europe. Ringkat bat ka way ka tim nagari ka priang ia ka ni ka tournament. Mentang ini pek ki tim ki banyalekai hakan ka Club World Cup mentau SNEM. Ka Real Madrid ka badai na Spain ka balong kala adu jong ka UEFA Champion League. Ka Seattle Sounders na USA ka balong kala adu na CONCACAF Champion League na North America. Ka Auckland City kabadai na New Zealand kabalong kala adu na ka OFC Champion League na Oceania. Ka Flamengo na Brazil kabalong kala adu na CONMEBOL Copa Libertadores na South Africa. Ka Al Hilal na Saudi Arabia kabalong kala adu na AFC Champion League na Deuba Asia. Bat ka Al Ali nari kabadai ka runners up na CAF Champion League na Afrika. Ka Wydad Casablanca na Morocco kabadai ru kala adu jong ka CAF Champion League na Afrika. Henry hagan ke jinglekai Club World Cup mentau SNEM ki arngut ki rangilekai bekensai jong ka perthai MESSI bar Ronaldo kimla ban don benta hagan ke tournament namar baka tim ka bakielekai ka klemyo ban rung syakani tournament.